twinjiye mu makuru ya za transfer ku mugabane w'Uburayi. Amakuru menshi cyane yagiye anyura mu mbuga zitandukanye, anyura mu bitangazamakuru bitandukanye. Abakunzi b'ikipe ya Arsenal barimo baribaza ngo ikipe yabo ihugiye mu biki. Arsenal uretse kuvuga kuri Martin Zubimendi wa Real Sociedad, bivuga nyine ko n'umundi bigano byagenze neza cyane, akaba asigaye ko azakora medical iracyapendinze, noneho akabona kwinjira mu ikipe ya Arsenal ku mugaragaro. Hari amakuru ku munsi w'ejo yashyizwe ahagaragara n'ikinyamakuru The Athletic agaragaza ko ikipe ya Arsenal hari bamwe mu bayobozi bayo batangiye kugirana ibiganiro na Leroy Sané ku myaka ya 29 mu ikipe ya Bayern Munich, cyane ko atarongera amasezerano. Barimo na interesting ko ashobora kuza kwinjira mu ikipe ya Arsenal. Nubundi nyine iyo bigeze muri iki gihe cya transfer, ibiganirwa cyangwa se n'amakuru yose agenda ashyirwa ahagaragara. Leroy Sané hari amakuru yashyizwe ahagaragara yuko afite interest za makipe menshi cyane yo muri Arabia Saudite, ariko mu gihugu cy'Ubwongereza imwe mu makipe ngo bashobora kuba haratangiye ibiganiro ni ikipe ya Arsenal. Sinzi niba ku myaka ya 29 ari umukinnyi ubona waza kugira icyo yongera mu ikipe ya Arsenal. Bakeneye umukinnyi ugomba kuba bafasha mu bijyanye no gusatira. Nagerageje wenda kunyura mu byo bita transfer sheet cyangwa se urupapuro rwa transferi ku mugabane w'Uburayi. David Ornstein ni umwe mu bantu rero bafite imbaraga cyane muri Arsenal, muri yabaye no muri projet zo kubafasha muri media kumvikanisha iyi projet yabo. Ni inshuti cyane ya Kroenke family. Ni nacyo cyamuhaye ubwamamare mu myaka yashize. Ni umwe mu bantu rero ni reliable source kuri Arsenal. Rero agira ibintu bajya bamubaza, donc akavuga ku makipe atandukanye, ku bakinnyi batandukanye, akagenda aganira kuri buri mukinnyi. So tubyihusemo, reka tunyuzemo amaso kuri Arsenal. Bamajeti, what positions will they be looking at in the summer window? Na niye myanya ikipe ya Arsenal izabasha ishakamo abakinnyi muri iyi window yo mu mpeshyi. Arihuta rero abisobanura atya: it's no secret that Arsenal intend to add a new number 9 this summer. Ati ntabwo ari ibanga, biragaragarira buri wese ko ikipe ya Arsenal ikeneye nimero 9. Arsenal considered signing a center forward last summer and then in the winter transfer window, but ultimately chose to hold the fire. Ikipe ya Arsenal yifuje gusinyisha umukinnyi ukina nka nimero 9 muri sama y'umwaka ushize, barongera barabigerageza nanone muri window yo mu kwezi kwa mbere, ariko baza gufata umwanzuro kuba byihoreye. So this summer they have to sign one. Ati muri iyi sama bagomba gusinyisha rutayizamu between Victor Gyökeres and Benjamin Sesko. Ati bagomba gusinyisha umwe muri ba rutayizamu babiri hagati ya Victor Gyökeres ndetse na Benjamin Sesko. There was interest in Alexander Isak. Bifuzaga Alexander Isak, but the deal looks so complicated. Atariko iyi deal birasa nkaho idashoboka ikomeye cyane goye. Icyo tukivuyeho, rutayizamu Arsenal iramukeneye, ariko abashoboka ni Victor ndetse na Benjamin Sesko. Bijyanye no kumukinnyi wa Newcastle bazakina Champions League bishobora kugorana. So in the position with Jorginho set to leave the club, ubwo Jorginho agomba gusohoka mu ikipe, they also have a vacancy in holding midfielder. Bafite nyine umwanya bagomba gushyiramo umuntu hagati mu kibuga. This will be addressed by the arrival of Martin Zubimendi from Real Sociedad. Ati ibingibi rero bizakemurwa no kuza kwa Martin Zubimendi aturutse mu ikipe ya Real Sociedad. The deal is effectively agreed. Ati ibijyanye ni deal byaremejwe byose pending a medical ni itarakorwa, but Arsenal fans may have to wait for confirmation. Ariko abafana ba Arsenal bagomba kurindira. Real Sociedad have expressed a preferred for the deal. Ikipe ya Real Sociedad yifuje ko iyi deal
to be ratified in Jali for accounting purposes. ati bifuje ko yakongera ikavugururwa mu kwezi kwa karindwi. Yagurwa yarekurwa diru yatunganwa yarangizwa mu kwezi kwa karindwi ku mpamvu z'ubukungu. Uzi impamvu aba ukwezi kwa karindwi nuko babara yuko azaba yagurishijwe mu ntangiriro z'indi sezo. No kuvuga ngo bakrozinga 30 z'ukwa gatandatu umwaka w'abanyaburayi bamugurishije mu kwa karindwi, biba bivuze yuko bamugurishije muri uwo mwaka. Hari ukuntu rero mu buryo bwa financial fair play n'ibindi bagenda babibara revenues babatangiranye umwaka z'umwaka. Ni ikintu kibasunika. Ari ya akona ningiye kuvuga gatoya cyane kuri ibi bintu bya Sane. Nabonye na Bayern yari yifuje ko bakomezanya, ariko Sane ni umwe mu bakinnyi burya bahembwa amafaranga menshi muri equipe ya Bayern, bahembwa 222 by'amapaundi ku cyumweru. Bayern rero mu gushaka kumuganiriza kugira ngo yongere amasezerano, yari yamubwiye yuko yamushyira ku 153, urumva bakayagabanya. Ariko umu agent we ni umuyahudi yitwa Pini Zahavi. Aravuga ati ntago ibyo bintu mbirimo. Uyu Pini Zahavi ni umwe mu agent bakomeye cyane umupira w'amaguru, afite abakinnyi bakomeye, niwe wagiye akora amadiru, afite ba Harry Kane, afite abakinnyi bakomeye nka ba Lewandowski, ba Christopher Nkunku n'abandi bakinnyi. Urumva nawe n'umuntu umenyereye cyane amadiru nk'aya ngaya. Ubwo rero haramushakishiriza ariko gukomezanya ubundi mu buryo bwo kukabya cyane. Pini Zahavi ntabwo ajya akunda ko bamwita umu agent, wahitamo kwitwa negotiator. Ati nge muzi impande nta by'aba agent se ncuruza ibibanza, ati ngewe mpuza abantu bakaganira nkabashyira ku meza y'ibiganiro nkabumvikanisha. Ntago mba ndeberera umukinnyi gusa, ni neza y'ikipe ndayireba byose bose shyira mu gaciro nkabahuza abantu, nkabafasha kumvikana bagakorera amafaranga business zigakora. Hanyuma ku rundi ruhande ubwo kuri iyo couloir twari tuvuze y'umukino ukinisha uburyo ariko asatira, naho yagize icyo bivugaho. Arsenal may need a player who is an option on the right. Ikipe ya Arsenal ikeneye undi mukinnyi ukinira asatira aciye imbere. Raheem Sterling has not been officially notified that his time at Arsenal will not be extended. Umusore Raheem Sterling ntabwo yari bwamenyeshwe ko igihe cye cyarangiye mu ikipe ya Arsenal, wenda ko atazakomezanya. But the expectations is that he will leave when his loan from Chelsea expires at the end of June. Ariko igihari nuko bategereje ko intizanyo, igihe cy'intizanyo kirangira mu kwezi kwa gatandatu mu mpera zako, bagatamubwira ko Ethan Nwaneri can play that position but in the wrong term. Ikipe Ethan Nwaneri ashobora gukina uriya mwanya wa Raheem Sterling akinamo, ariko mu by'igihe kirambye. That leaves Arsenal without an obvious alternative to Bukayo Saka. Ikipe ya Arsenal sigara nta yindi shwa nziza wakwizera nk'iya Bukayo Saka kuri ya. So that leaves that place in the market for Arsenal. Ibyo rero bita bituma uyu mwanya w'imbere uruhande rw'iburyo usigara uri vacant. Mu bintu kuri Arsenal sinumvisha avuga muri ya mwana wa Atletico Bilbao. Ndayifite hano inde Zubimendi ntago numvishe amumentioninga Williams. Reka nyigusomera hano nayisomye nanjye hano kuri Arsenal's interest in Nico Williams is long standing. The coaching staff are also keen admirers of Real Madrid's Rodrigo. The numbers associated with hypothetical deal for the Brazil international, however, will be challenging. Nwango kuri Nico Williams biracyari long standing, donc ntabwo byegere, si ibya hafi. Ntabwo ari ibya hafi. Coaching staff iracyashima cyane bita Rodrigo Goes, ariko nta kiragerwaho. Rero biracyari aho ngaho, aratekerezwa ariko ntabwo ari ibya vuba. So izindi deal rero nuko uyu munsi ikipe ya AC Milan ishobora kurara itangaje ku mugaragaro Luka Modric. Ni ibintu bishobora gukunda kubera ko mu bigaragara ikipe ya AC Milan yaba ari destination itari mbi kuri uyu mugabo.
n'ubundi nk'uko ubivuga dore uko gahunda iteye. Luka Modric kuva yafata umwanzuro we na Real Madrid bakumvikana gutandukana, kandi AC Milan igomba gutakaza umusore witwa Tijani Rangers ugomba kwerekeza mu ikipe ya Manchester City. Rwose iyi ni deal ubona yuko bisa nk'ibyarangiye. Mu gihe rero biri kurangira, harimo kuri we kubanza kumenya ngo ese interest za AC Milan ziranyavantaja mu buhe buryo. Harimo rero ibice nka bitatu. Igice cya mbere ni igice cy'uko we nk'umukinnyi biramugumisha ku gukina kuri nivo hejuru, kuko Modric yavuze yuko azakina igikombe cy'isi cyo muri Amerika, Canada ndetse na Mexique, abone gusezera muri nationale y'iwabo. Icyo nicyo cya mbere, nicyo cya mbere nicyo agamije cyane, kuko urumva afite imyaka 38, ku myaka 39 umwaka utaha azaba agifite akabaraga. Yavuga ati rero reka sunike nkiri kuri ho nivo ahantu nyine heza i Burayi, kipe izwi ifite ibyiharanira bizwi, noneho ndebe yuko nazagera icyo gihe ngifite ibyo gutanga. Icya kabiri, nk'umunyaburayi ni umuntu bitagora cyane wenda mu kwimura umuryango. Izi za Espagne, izi za Italy, izi za England n'ibiki, ntabwo bisa no guhita ujya gutura mu buzima bwo muri za Saudi Arabia, wenda nubwo nyuma yazajyayo n'ibindi. Ku mpamvu z'umuryango ntabwo byaba ari icyemezo kibi nanone kuva muri Espagne ukajya gutura muri Italy. Usanga n'ubundi abana babo baragiye biga mu international schools yigisha mu Byongereza, ku buryo n'ubundi agenda akaribona mu Butaliyani. Harimo nanone n'impamvu yashingira ku kuba bashaka ubushobozi bwe nanone, ko AC Milan ni ikipe itagira ikibazo cy'imyaka. Kuvuga ngo urakuze, AC Milan ikunda abantu bakuze rwose, kavuga iti cyane ko haje n'umutoza wikundira abakinnyi bakuze, Allegri. Allegri ari mu batoza bikunda. Nzaba muri iyi projet ndi umuntu wumva ko hari icyo mvuze maze nafasha agaciro. Barakabye cyane kuko banasubiye inyuma baravuga bati, kandi abantu bibuke ko Mirasa wa mugani nk'uko wari ubivuze inakunda abantu basa nk'aho bariho basoza kariyeri. Baravuga bati mwibuke ba Rivaldo baza bavuye muri Barcelone, baje basa nk'aho basoreza muri Milan. Baravuga bati mwibuke ba Fernando Redondo, aho ni abasaza ba kera cyane, nabo bavuye muri Real baza muri Milan. Ati ba Ronaldo, ati rebye ni ibintu twebwe tumenyereye ahangaha, kandi tani zo muri no yasoreze. Ati kandi yo baje baradufasha. Ariko nabonye nuriya mu director sportif wabo mushya Igli, niba ari na Igli Terra Igli, ari umuntu usa nkaho yarashyigikiye cyane iza rya Modric muri equipe ya Milan, avuga ko experience ishobora kubafasha byinshi. Azahabwa miliyoni 3,500 by'amayero nko mushahara. Birashoboka cyane, birashoboka cyane. Nabonye directeur muri AC Milan y'umwaka, noneho barimo barapropose n'ikindi kintu kiremereye. Baramuzana ku mwaka umwe, ariko harimo na option yo kumwongera mu mwaka, extending mu gihe babona hakirimo imbaraga akunyu n'agasukari. Hanyuma ku munsi w'ejo Rugaju nibwo deal ya Bruno Fernandes byatangajwe ku mugaragaro ko yabaye declined yo kujya muri Al Hilal. Nimugoroba rero yaraye atanze nyine nawe version ya asobanuye, avuze icyabiteye. Aravuga ngo there was an opportunity, Al Hilal president called me and asked if I wanted to go there, so I've rejected. Hari amahirwe yuko koko najyayo, kuko president w'iyi kipe yarampamagaye, ariko birangira ntemeye kujyayo. Ubundi wenda utarakomeza abantu banza basobanukirwa uko ibi bintu byari biteye, wenda iby'ingenzi kugira ngo twumve version ye yatangiye muri equipe nationale ya Portugal. Ubundi ikipe yahamagaye ajawe iramubwira iti wowe ngwino hano muri Saudi Arabia tuganire imbona nkubone, wumve biri muri package y'ibyo twifuza kubaha. Nta kibazo uhakana ibintu wumvise cyangwa wemere n'ibintu ariko wumvise byari byo. Ageze rero muri kiriya gihugu kigiriye umugisha wo kw'Imana yagishyizemo petroli nyinshi cyane, umugabo aramubwira ati twebwe twiteguye guhemba Bruno Fernandes miliyoni 25 z'amayero ku mwaka. Ayo mafaranga akubye gatatu amafaranga yembwa muri mani. Ubwo ni 700 ku cyumweru bari bamupropose. No kuvuga ngo adafite umusoro no. Nubwo aya mafaranga kwa kundi bahita bayibara bataramu bakajya kumanura amasogonda n'ibiki byose n'iminota. Ubwo no vuga ngo
ubundi biraryoha amafaranga y'abandi nabo star rero abo bari rundi ngo ntaho miliyoni 66 ni 600 ku mwaka miliyoni 66 ni 600 ku mwaka z'amaki z'amayero urumva oya 25 boye si byose nibyo miliyoni 36 ku mwaka zikaba miliyoni 5,550 ku kwezi uri kumva hakaza ku munsi 180 ku isaha 2,700 ku isegonda amayero 2 ni pa week isakabarangaye pa week ni miliyoni 5,550 aho ni ku kwezi oya singibise do source ya hehe transfer news ibitangazamakuru bigira ntuza zitandukanye anyways ariko nari nabashe kubona bo bavuga ko bazamuha 25 per year birashoboka twese nta uriyo nta ubizi bavuga yuko bamukubira gatatu amafaranga yo muri Man U umugore we niwe yakomeje kugenda amubuza avuga yuko nyuma yo kuganira n'umudamu we yamubwiye yuko ku mpamvu za kariyeri ye nk'umukinnyi ukiri capable ugifite imbaraga ugifite ubushobozi bwo gukina kuri niveau hejuru bakwigumira mu Bwongereza ariko siko yabisobanuye yavuze ko ibyo yatangaje yavuze ngo there was an opportunity they were waiting for me, then I spoke to Amorim and asked me not to go. Man United didn't want to sell me then, sibyo na Man United reka we version irambuye cyane irimo byose nta kibitwaye tubihuze neza yes uko biteye byose birimo nibyo uvuga nibyo reka twihute gatoya ntitutinde. There was that possibility. The president of Al called me a month ago to ask me to go there. Ibyo nibyo. There was a waiting period on my part to think about that. No kuvuga ngo hashize ukwezi president amagambwe kujyayo nafashe igihe cyo kubitekerezaho hanyuma if Manchester United felt it was my time yego I would be open to go. Nagombaga kugenda. I spoke with Mr. Ruben Amorim. I spoke with the club which wasn't willing to sell. Navuganye na Ruben n'ikipe bo bimbwa ko batifuza kugurisha. So igika kindi rero niho avugamo iby'umugore we. I spoke with my family to understand if that was what I wanted for my future. Urumva? It was actually my wife who asked me not to go. I never said yes or no. Sinamwemere cyangwa muhakanire. But she insisted putting my professional priorities ahead of everything else. Dushatse twasoreza aho ngaho. Ngo harimo Man U. Ruben yaramubwiye ati mu byukuri mbabarira ntugende. Ikipe yaramubwiye ati ubwo umutoza atabishyigikiye ntabwo ari byiza ko twakugurisha. Abaza umugore we, umugore aramubwira ati nge ndebye ibijyanye na kariyeri yawe nashyira imbere ko wakomeza gukina kuri niveau hejuru kuruta ko wajya aho abavandimwe kuri BNB bita mu bitabara ukajya ahantu dukorera amafaranga menshi ariko kandi naho ubibona ko kariyeri yawe ariko kikwereka ko Bruno yari tayari wumve nk'aka kantu Bruno yari convinced rwose ifaranga rega ni hatari ibaze ko yavuze ngo it would have been an easy move. I had Ruben Neves and Joao Cancelo there, two people I have a great friendship with. Avuga ati byari kunyorohera kujyayo kuko mafite abakinnyi ba Joao Cancelo b'inshuti zanjye za hafi ku buryo kwiyentegra muri ya kipe byari kunyorohera. Ni nkaho yashaka ubwira amafaranga ati rwose urufaranga nararubonaga naho. Ariko iyi deal yari nayo kuko nkuko babivuze Miguel Pinho mu agent wa Bruno Fernandes yamaze icyumweru cyose ari mu Barabu. Yavuyeyo ngagiye kureba match ya Champions League kuko ndi ngo ni n'umu agent wa Nuno Mendes. Nibwo yavuyeyo kandi n'undi bose naba Portugal n'abakinnyi bari muri agence yari yatangiye ibiganiro ahubwo utwo tuntu twaje mu biganiro twanyuma nitwo twatumye witwa Bruno Fernandes atajyayo. Ku munsi w'ejo ikipe ya Chelsea yamaze gutangaza ko rwose itazakomezanya na Jadon Sancho amasezerano y'intizanyazanira tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Sancho nawe yamaze kwandika asezera abakunzi b'ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea igomba gutanga miliyoni 5
nka penalty zo kuba zitaraguze umukinnyi urana w'ikipe ya Manchester United ubwo yongeye aba umukinnyi wa Mani igomba gushaka y'umukino igomba gushaka aho ikanamukinisha nahoze ndeba bamwe mu bakurikira ikipe ya Chelsea bavuga bati Sancho ni umwe mu bakinnyi bahembwaga amafaranga menshi kuko rwose Sancho ngo yarariho wifuzaga mu biganiro ngo ashaka kuba yaragiranye n'ikipe ya Chelsea kugira ngo banamugure ku buryo buri permanent yarifuje umushahara w'ibihumbi 300 by'amapawundi ku cyumweru bakavuga bati se abakinnyi bacu Enzo Fernandez ufite 180 Palmer ufite 130 Caicedo 150 kukorera 110 ati ari n'abakinnyi badufatiye runini uyu nguyu 300 twayamuha gute biragaragara rero ko agomba gusubira muri Man U kandi Man U nayo ifite hari abakinnyi bamwe na bamwe bashobora kuyisohokamo barimo nk'aba basore Rasmus Højlund biravuga ko ashobora kugenda bikavugwa yuko Joshua Zirkzee ashobora kugira gutya agasohokamo bakavuga bati rero nta wamenya tuba dukeneye no kongera effective cyangwa se kuba dufite abakinnyi benshi bakomeye ku buryo tunakina n'amarushanwa menshi ubwo rero Sancho agomba kugaruka ariko ngira ngo Regan bizakunda kugora abakinnyi b'ikipe ya Manchester United sinzi kuki Manchester United ari ikipe ihemba amafaranga menshi kurenza andi mu Bwongereza kubera ko abakinnyi bayo bose baba baragiye muri loan igituma batagurwa na amafaranga bahemba ariko ziko na Mbeumo ari kubasaba 2.5 ku cyumweru Mbeumo urumva Mbeumo ari marasaba miliyoni 250 by'amapaundi miliyoni ku kwezi uwo bita Anthony muri Betis yitwaye neza barifuza bakamwifuje uwo bita Marcus Rashford ntabwo yitwaye nabi muri Aston Villa bakwifuje kumugumana Jadon Sancho ntabwo yari afite imibare mibi nk'ikipe ya Chelsea ndetse unarebye n'uburyo yasezeye ariko usanga buri gihe ama equipe menshi impamvu abakinnyi bayizamo ibakeneye cyane noneho mu kubakenera cyane kubera ko itagize success mu myaka yashize interest zibari dohango ijya kugura umukinnyi n'abandi bamushaka kandi benshi so projet yabo rero mu buryo bwo mu kibuga byagaragaraga ko mu minsi ishize itari projet kanganye cyane cyangwa ushamaje nta n'ubwendwa ku mishahara gusa banza guhendwa muri transfer fees amafaranga yishyura noneho ikabreshesha club yawe ndetse nawe ubwawe naje wawe amafaranga iri bukugure n'amasalary izaguha inyota rero kuri mani impamvu bo bemera kuyishyira hejuru cyane mu kuguha byose bo babizeye yuko bakeneye gukora ibintu biri quick kugira ngo basubire ku gasongero nka Chelsea yo yamaze gushyiraho rwose icyo bita wages limit bavuga yuko nta mukinnyi muri iki gihe bazasinyisha uzajya urenze 200 ku cyumweru by'umushahara niyo mpamvu nta nicyo rwose mwirirwa mu negosiyo ushaka kurenzayo baravuga bati dukeneye kugira payroll itaremereye kuko dufite abakinnyi benshi duhemba so Man U rero igomba kuzajya irindira abo bakinnyi bagasoza amasezerano cyangwa se ikemera kuzajya batiza ikagerayo yishyura mu makipe yabatije hanyuma n'izo kipe nazo zigatanga igice gisigaye nka Real Betis yibwira ngo itanga amafaranga 240 ku cyumweru yajya kurahisa ngira ngo nibyo ariko riga buriya ngo Man U ngo niyo iri mu makipe atazi kunegosia witwa Giuseppe Marotta ni president w'ikipe ya Inter ngo yarabasetse cyane ubwo yazanaga witwa uyu muzamu wa Man U Onana ari muri Inter yari yamuzaniye avuye mu Ajax aziye ubuntu ngo Onana yamwifuzagamo miliyoni 14 ngatanga ibiganiro na Manchester ngo Manchester biraje ataranayibwira igiciro biramubwira ati turabakubita 25 arabaseka cyane ahita babwira ngo yikinira ahita babwira ngo mumese nkane ngo batazuyaje bahita bamuha senkane ahita aguramo uyu muzamu yazanye kuri miliyoni 5 Yani Sommer yungukamo miliyoni zijya muri 45 afite n'umuzamu mwiza kurusha Man U yari cyane hanyuma indi deal ihari ni ya Milos Kerkez kuza mu ikipe ya Liverpool avuye mu ikipe ya Bournemouth n'umukinnyi mwiza ukina kuri couloir y'ubumoso yugarira Liverpool irabibona ko imyaka ya Robertson iri kugenda yegera hejuru ikindi nta no mu backup mwiza yari afite n'umwana ufite imibare myiza cyane umusore ukinisha ingufu nyinshi mwiza kabisa abasore ba Liverpool nanakunda bakunda gukora uruhande rwose akazamuka karuheza akazagendera ama crosses probably rero bidahindutse uyagomba kuba aza muri Liverpool ariko ntagomba kuhagera wenyine Florian Wirtz yakoza gashya yahishuye amabanga yuko rwose kuza muri Liverpool bishoboka cyane Florian Wirtz
umunyamakuru umwe mu banyamakuru bazwi cyane yaranditse aravuga ati Florian Wirtz arashaka kuza muri Liverpool ariko akambara nimero 10. Iyo nimero yambarwa na Makaristeri. Ego. Buriya hari ibintu usubiza abantu ugahita babona ko ikipe rwose uri hafi kwerekezamo. Arangije ahita ajya kuri story ya Instagram ye. Ati ninde wavuze yuko ngewe nshaka kwambara nimero 10? Ati ibyo bintu ntabyo nakora njye nubaha abandi bakinnyi. Ati ibyo musoma byose ntimukabyizere. Abantu bati kudahakanye kutabona inama ya 19 nabyanga. Ningo yavuze ati nge nubaha abakinnyi bagenzi bawe. Ati ibyo byo kwambara nimero 10 ntiyahakanye ko ataza muri Liverpool. Yahakanye ibyo kwambaramo nimero 10. Undi mukinnyi Liverpool nanone yifuza ariko na Man City yifuza ni Ryan Cherki. Kwa gatanu icyumweru gishize umutoza wa Liverpool yavuye mu biruhuko ajya mu majyepfo y'Ufaransa kwibonanira na Cherki amusobanurira projet bafite yo kwa bamugira umukinnyi mwiza, ariko ibiganiro na Man City ngo biravanse cyane ku buryo ni likely scenario rwose ari yuko uyu mukinnyi yakwibona muri Man City kurenza muri Liverpool. Reka duce mu mikino ya UEFA Nations League uyu mugoroba Rugaju. Hari umwe mu mikino ikomeye cyane ugomba guhuza ikipe y'igihugu ya Espagne n'ikipe y'igihugu y'Abadage. Finale iri no muri weekend kugira ngo iyi demi finale rero ni umwe mu mikino ukomeye cyane igomba kurebwa kuri uyu mugoroba hagati y'ikipe y'igihugu ya Espagne ndetse n'ikipe y'igihugu y'Abadage. Espagne irimo iragaragaza uburyo bwo gutsinda ibitego byinshi cyane kuko mu mikino 10 baheruka gukina byibuza muri mukino babona ibitego 2 n'igice kujya hejuru. Abantu baribaza rero hagati y'abakinnyi bakomeye cyane ya Lamine Abadage na Portugal. Abadage na Portugal uyu munsi Espagne n'Abafaransa nejo. Uyu munsi ni Abadage na Portugal. None Espagne n'Abafaransa nejo none mu kino kimwe cya kabiri. Ahubwo ni imikino yose ibera mu Budage. Bango uyu mukino w'Abadage na Portugal uri kuri Allianz Arena, ariko iyo byageze muri UEFA bavuga ko ari Munich Football Arena kubera ko Allianz ni umuterankunga n'ubundi wa Bayern kandi hafitanye amasezerano na UEFA. Ubwo rero ni saa 3 Abadage na Portugal. Hanyuma ku munsi w'ejo ahubwo umukino wavugaga wundi ukomeye cyane ni umukino uzahuza ikipe y'igihugu Espagne n'Abafaransa naho uzaba saa 3 kabera kuri MHP Arena hariya mu mujyi wa Stuttgart naho mu Budage. Abadage na Portugal ni match ya demi final. Yego. Ariko imwe muri match n'ubundi zikomeye cyane ko ikipe ya Portugal ni ikipe y'abakinnyi bakiri bato, barimo abakinnyi bafite forme kubera gukina ama equipe meza cyane. Niho turi busange abakinnyi nka Nuno Mendes ba Joao Neves bakina mu ikipe iherutse gutwara igikombe cya Champions League. Abadage bo bahagaze gute uyu munsi? Baraba bari mu rugo. Imibare igaragaza ko Abadage bahagaze neza kurusha Portugal mu buryo bwa head to head uko bahura. Match 5 zahuje bino bihugu ziheruka zose zarangiye muri favor ya German. Bigaragara yuko hari uburyo bashobora cyane Portugal. Na match iheruka kubahuza burundu ya nyuma yarangiye igihugu cy'Ubudage gitsinze Portugal ibitego 4-2. Ibi ni ibihugu byitwaye neza mu mapure bari barimo kuko buri gihugu cyose byombi Germany ndetse na Portugal nibyo byashoje bifite ibitego byinshi, ariko icyagaragaje ko bafite imbaraga nyinshi cyane nubwo none mu mikino ya kimwe cya kane ibihugu byombi buri gihugu cyagitsinda opponent wacyo ibitego 5. Bigaragara yuko ni match igiye guhuza amakipe abiri afite ubusatirizi bwiza cyane ku ruhande rwa Portugal ndetse no ruhande rw'Ubudage. Unarebye muri line-up cyangwa se makino bashobora kuza kubanza mu kibuga ni amazina azwi Axel wabanyuramo. Reka tubanyuramo turebe abashobora kubanzamo kuranga ikipe y'igihugu y'Abadage ni Ter Stegen mwizamu, akaza Kimmich, Tan witwa Koch, akaza Ruben Gosens, akaza Leon Goretzka, akaza Gross, Gnabry, Wirtz, Sané na Füllkrug. Hanyuma kuranga ikipe ya Portugal Diogo Costa, Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, akaza Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo na Rafael Leao. Umuntu udahari kuranga ikipe ya Portugal birumvikana ni Cancelo. Cancelo ntaho hari. Hanyuma abadahari kuranga ikipe y'igihugu y'Abadage harimo witwa Amiri, akaza Bisek, wa musore
umudefanseri w'umunyakameruni ariko ufite ubwenegihugu bw'abadage yaravunitse akaza kuri finali abantu barabyibuka ko yagiyemo bakina muri Inter bahita itagira hamstring avamo. Havertz naho hari Henriks witwa Musiala, Rudiger, Schlotterbeck na Stila, ariko abandi bose bari tayari. nuko biteye. hanyuma ubwo dusigaje rero kuza kumenya ninde uri bugere kuri finale, akazategereza izakomeza nanone ku munsi w'ejo hagati y'amakipe abiri akomeye hagati y'Ubufaransa ndetse n'igihugu cya Espagne. ubwo izo match zombi abantu bazikurikira kuri Magic FM saa 3 z'ijoro. ariko Rugazo hari n'indi mibare myiza nabonye abadage bafite, kuko muri match 11 nabonye bakiriye 10 zose barazitsinze. iyo baheruka gutakaza niya match bari bakiriye ikipe yawe ya Espanyol muri Ero yabaye mu mwaka ushize, niyo match baheruka gutakaza bakiriye mu Budage, izindi 10 zose barazitsinze. akandi kantu gato tuva kuri imikino gashobora kuza ku kerekana ko izi match nyine zikomeye ni uko byibuze muri aya ma equipe uko ari ane, no vuga ngo atatu niyo yatwaye ibikombe biheruka. No vuga ngo Espagne ni ifite igiheruka cya 2022 2023, abantu barabyibuka neza cyane. Yarahuye na Croatia ku mukino wa nyuma banganya ubusa ku busa, bagiye muri penalty, Espagne itsinda 5 kuri enye. Mbere yaho gato cyane muri 2020 2021 Abafaransa bari bagitwaye batsinze Espagne 2-1, abantu barabyibuka. Hanyuma irushanwa ritangira rero ku nshuro ya mbere kuri edition ya mbere, Portugal yari gitwaye itsinze Abahorandi igitego kimwe ku busa muri 2018 2019. no vuga ngo equipe ane ageze muri kimwe cya kabiri kirangiza atatu afite kino gikombe. na match yo ku munsi w'ejo yatangiye kuvugisha abantu. Lamine Yamal yanayivasheho ijambo. Match igomba kuba uhuza ku munsi w'ejo n'ikipe y'Abafaransa. byageze noneho ubu harimo competition ya Ballon d'Or, ayikoraho comment avuga ati ese match imwe yonyine yatuma umuntu bamuha Ballon d'Or, ati niba ari match ya Nations League nayo izarebwa batereka tuzarebe hagati ya Espagne n'Ubufaransa. ni match yarivugije abantu, ariko ikiriho kuri match y'uyu munsi ya Portugal ni Portugal irimo abakinnyi nyine baherutse gutwara imikino gutwara Champions League, barimo ba Joao Neves ndetse na ba Vitinha na ba Nuno Mendes bakina mu ikipe ya Paris Saint-Germain na Goncalo Ramos bakina mu ikipe ya Paris Saint-Germain. aba ni abakinnyi bari on fire, ariko wibuke ko mu Badage naho harimo ba Florian Wirtz, abakinnyi barimo baragenda bavugwa bagomba kugurwa za miliyoni 130 z'amayero. n'amakipe Jonathan Ta ba Leroy Sané bashobora guhindura equipe aba muri Bayern n'abandi benshi cyane. ngira ngo ni match nta na rimwe, ariko nta rimwe nigeze mbona match y'Ubudage na Portugal iba match yoroshye. nta na rimwe yigeze match yoroshye. wenda ugiye kureba current form kipe y'igihugu ya Portugal kuri abo bakinnyi bakomojeho mu mashampiyona yabo, haba ari imbere muri shampiyona zabo, haba ari amarushanwa ku mugabane w'Uburayi nk'uko wari ubigarutseho. Currently kipe ya Portugal iri hejuru y'Abadage, ariko Abadage nabo n'abantu bikamata iyo bageze muri Mannschaft, noneho bari imbere y'abafana mu rugo. nako kantu konyine gashobora kuzana kuba difference, ariko mu kibuga imibare current form kipe y'igihugu ya Portugal irahabwa amahirwe imbere y'ikipe y'igihugu y'Abadage. ubwo novuga ngo iyi mikino ya kimwe cya kabiri ni uyu munsi Abadage na Portugal, ejo Espagne n'Abafaransa kuri Stuttgart Arena nk'uko nabibabwiye. umukino w'umwanya wa gatatu uzaba umunsi umwe na finali, kuko finali iri ku itariki 8 bizaba ari ku cyumweru. Bizaba ari ku cyumweru nibwo bazakina umukino w'umwanya wa gatatu. hanyuma ubwo bizaba ari ku isaha y'isa 9 mu mwanya wa gatatu. hanyuma finali ku itariki 8 nanone ku cyumweru nyine uwo munsi saa 3 nibwo hazakinwa finali ya Nations League. hakaba harimo n'akandi kantu kuko iyi mikino iri mu mikino iri gusunika abakinnyi kuri Ballon d'Or, by'umwihariko ubwo urumva nka Ousmane Dembele wagize amahirwe yo gutwara treble hamwe n'ikipe ya Paris Saint-Germain. hari amahirwe yuko yongeye iki gikombe afatanyije na France yabimusunika cyane nk'umukinnyi wabaye umukinnyi mwiza wa Champions League, ufite ibitego byinshi kurusha abandi bose ku mugabane w'Uburayi kuva mu mwaka wa 2025 watangira. yaba ari mu nzira nziza cyane
cyane ko yakongera no gukina na Coupe du Monde y'ama-club igiye kubera muri Amerika. Nyuma abandi nyine nabo bafite amahirwe ni nka ba Lamine Yamal muri equipe ya Espagne, nawe yongeye iki gikombe mu bindi Barca yatwaye, hari icyo byamufasha. Donc haracyarimo akantu ko kurwanira ku bakinnyi kugira ngo bakomeze kugenda bongera amanota yabo mu buryo abazatora bashobora kuzabizera bakurikije amatrofe cyangwa ibikombe batwaye biri collective ndetse n'ama individual performance bagira muri iyi mikino. Ubwo dutegereje kureba amajoro nyine abakinnyi bashobora kongera kurema ku giti cyabo, rikaba ari ijoro ryo kumwibukiraho ryanamusunika kuri Ballon d'Or.